Nā mea hara a Zach Guildford e murua nei ia o na hara inu haurangi. Koera te pātai whai muri ho i tāna kawea e te kapa o pango ki mua i te hunga pāpāho ki te whakapuaki i tōna haurangitanga i muri i tō rātou hingatanga ia ahi tareiria i te rā marama. E harei te mea kua raru tōna tūranga i roto i te kapa o pango i tēnei hapa ōna, engari ka ua pea kia tirohia rā notia ia mō ngā tākoro hei e nei wiki tata nei. Keia Irena Smith, tēnei pūrongo. Kei raro ia i te rama whakawā, engari he painga pea ka puta i ona he. He'll reflect on what there's consequences in the poor choices he's made, and I know he'll be better for it. Kua puta te whakataua Zach Guildford i kaha unu waipiro ia ki te hōtera o te kapa o pango i te mutunga o tā rātou tukinga Tri-Nations kia ahi tareiria. Hei tāna nā te kaha toi maha o tōna ngākau i Tawawa, ka tahuria ki te unu. He's working through a few things at the moment, but we're right behind him. We're trying to help him through it as well. E marama ana a piri wepu ki ngā taumahatanga kua Pākia Guildford, no te tau 2007 ka puta ki te inu, me arawa ke kua mukua ia i te kapa o pango mo te ipu o te ao. You always get help from some of the senior players, when they've been there before, and you've got to learn to grow as well as a person and as a rugby player. Kua whakatahahia a Zach Guildford ngā raru i waho ake i te papatākaro e aroha ngai tonu ana ki ngā mahi kei mua i aia. Hei tā tōna kaiako i te kapa Crusaders, me pērā ka tika. He really needs to knuckle down and show the coaches that he's worthy of an opportunity again, and when he does get that opportunity, to really try and go out there and nail it. I tēnei wā kei te tautoko hia a Zach e ngā kai whakahaere i te kapa o pango, kia kaupane ake ia i tēnei rua whakararu. Me te whakapono hoki o te uri o Ngāti Kahungunu, ka tūtoa anō ia. Irena Smith, Te Karere.